waishilizi wanzani wa hene daula Tropic FM to sana salamu do za hanyu na humbushirani khairi na salama na amani si umwambiani kakozi johu jazi johu kasirini kozi johu tataya sojo kadhahir ze mikro za Tropic FM ngazi pepe yao asihazi hauhusi shiwari hau hadile lazimuri mikeni ze haki za kibinadamu. Leo tarehe 20 na mfukare ya Oktober ngarjiunrao hunu moro ni Cafe du Port ngarbe hao message ikawa message hiyo taarifa muhimu ikawa ngarjo mjumbulizani bwa Komoro soni renda oyi ngabo shirika selinu na serikali au kangabo mwana mkomor ya dhulumiwa ngabo mwana mkomor yafanyilwa arjona hindi khiana hauhindi sha osoni renda oyi ngamjozi jua ngamjozi jua ngarjo benua hokaya baadhi ya Tropic FM ikansibanu hawonesa zitendwa ikawa kapsulo lana no binadamu ngabo shirika selinu ikawa liheya hola douane ikawa lohamba il rap yinu wando wenyi hufanya ze swanaya na hufanya ze command haini mwana mkomori yanzo ya commande inyama mbe mbuzi gemkidishia uka irapuanu watu wa communique ani wafanya arete ukaya kabati ruhusa ya mwana mkomori ukomande mbe she communique hiyo baadhi ya maranya wa Komor kwa japarisa e communique hiyo kwa japarisa communique shawamba hanywani haweka waitoa wazinika ani baadhi ya wandu yazida radai shakwaja rajisa waonesa heheli ya communique la vinike ifanywa kabati ruhusa ya mndu komande mbe ama ngasina mwana mkomori kao usoni renda woyo biidhnillah bujoji tamka armaze plateau za Tropic FM haukara hanga rendo reparisa ze ressources mbabi hambabi na mpartage e video yatu inu wandu ikao nyupatana nele daula Tropic FM habari za Komor chaîne libre de Comor Info ga mwana mkomori kao hanza yatimeye hanza yafanye izo wanadamu wafanyao hauyeshi kwa ulezi no mustama hende haba hulu mbe mbili mche ikawa zembe hizo zija hola diwani ya Moroni zijilia wanu irap wodo wakati ya kahwambilo ka rizia kabatimbru komande mbe haonisa kahe ngeziru mwabiando ngezini ya communique ngionda wayo itolwa ani hanyo anyija hama wandu walo haruma paya la shio hawani paya hamba kenda yemi minga mjo kufanya hataze maslaha za utaha ili ya rekipere zembe milizo na zembe milizo batu kufuanzani mdunga matangazo ya daula Tropic FM zikanyi zero zembe hizo zikanyi zero ye chef ulio vanu ikao ye mwinyi hufanya uhule zembe zinu yenda para mapesa harumale le sanduku harumaze kredi ikawa ngasfanyo vanu mek ya jende hule zembe hizo zirengwa ne mazefu hau chef wazitinzi mziono harumaze media wampara wamambia kanzonde warenge nyama bari tindize mbe za wandu bayihamba ukaya zembe hizo nsina ujua nyama hiyo nsina ujua uirenga nyama hiyo hauka sharia kasijadungwa kabajadungwa ndogo ya ubinadamu no amani no usalama mana hindi makautsinza zembe za wandu za kanyiziro na nyima baganyi haruma daula ganyi haruma sharia mwana mkomori ya mzee atapale haruma ya maisha hao ya Tropic FM la station du soleil debe hao message kusoni male shirika il rap hukaya idhamana ikaw hafanya kalite ya kahanza ha pouvoir haundongo hirini kawa yenye nguji niko ya tsudunga zenzia ye mwinyi ye mwana mkomoro
bandi arifuchiwa na zenongozini garandore parisa hambabi kazinu rikauziona haruma ze rezo sosio banda wazitsinzi wa paramedia wakaufilme waonisa ukaya ritsinzi zembezinu na mjemuone bawanu tsiwanu wabiri voix normal ala ni ya ukabo wa Komori watukufu zembe hizo gazi komande wao ni wandungizo yao mbe mbili za kanche kabajabira unyanya kabajabira imani kabajabira ani ndogozinji za ubinadamu shawatsinzi zembe zinu wampara emwinyi ukanzonde warenge nyama na mrege emana mkomori uo gutabio emana mkomori uo zemali kaundizo ya para homeki ngujuziso ama watukufu wanzani inu message ya live rakahandaribe hosoni renda oiho kun fayakun ebrinyi zembe zinu gujo jarogowe haruma ze mimbar za hele daula Tropique FM la station du soleil sharika hanzari woni seukaya irap dhamana shirka ikao odo wako ufanya ze kontrole za hezi nyama zinji yao haruma yesheisi wa Komoro ikao wanu ani wauka hola duani garjos butirambe ukaya ngabondongo ikao mtawa ngabondongo ko ubinadamu kauti ngabondongo ko kamtsina ndongo ikao mdungu wa ubinadamu haruma wa mustama eka pouvoir yoyo uhisa haini baba hanu bahawema eka pouvoir godoto hutola abo banjie mdomdoaji eka pouvoir yo uhisa amrudin reje godoto hutola abo baje mdomdoaji woi wamfanyilia zenai woi wamrumilie sharia waeche gujojo hukashefu wahe usiku wahe izo pia urelo Mwenyezi Mungu tosa na salamu doza hanyu yode daraja rawasili haruma ensi bwa Komoro leo tarehe 20 na mfukare ya Oktober gari jiunda hunu Cafe du Port rikahandaribehe message ya ho wananyasi ikao da wanu ambao in rap ikao wazirende ya emana mkomori woi warengeze mbe miliza hahe wazitsinzi betina hukahu mjuliza shawari hawa mpara wamambia ukaya mzo urenge nyama barisari tsinzi zembe enda ya eche ede ulona mbe azikomande mbe mbili yetside imani ya ukaze mbe zinu zikana wana hombani ikawo wana wao lotumo ya kahazaji afanye lotumo ya roha jaji tapilie no yatike mwizi yebarunga manzo mrende wana wa Komori ndogo hindi watukufu wanzani kozi jo huja zijo kasirini kozi jo tataya sojo kadhahir ze mikro za Tropique FM gazi pepe yao asihazi hau husi shi wari hau hadile lazima rimnikeni ze haki za kibinadamu tosa na salamu doza hani yo uhisa daula uhisa dhamana utolo hazini yemana mkomori nganda jitapilie milioni na jamilioni zinji zifanywa magendo zinyama zinji zijao harume poro ya moronio zitaihari hao zitsonjema nonga zitolwao Duranda hivi majiruhusu mtsinze ezinyama zinu tan kezi kanyiziro tan ke mwinyi kajahara ya ukaya gujodunge luwa shahaba kajaona dekre kajaona komunike matwa ukakabati ruhusa ya bali ya nyama mbe amesembe ya ziwa ani mbenche labda ngamambo kuja haruma shesu wa Komoro izo pia hazidai hata haya mbaka njaona aide krenitolo shami njaiona nge maslaha ndizo dotsonda matsinze ezinyama zinu zozili mumpare mwambie ukaya nzo urenge nyama wa Komoro na mtafiti mjue wa Komoro hosoni renda woyo emana nyasi ya hundwano mkiswa huo ikawa emana mkomoro mhambu tena gamina uyakini kaya mwana yafanywa lekosalinu yemana mkomoro mhambu shangarjo ujwa mjini ya puha gujorongo wa haruma ze plateau za Helena ula Tropique FM
hawazimbize nyama hiyo hamba na mrenge dawanu irapu wan hamba na mrenge nyama hiyo kosoni renda wa yonga jo Juliana Rongo Zinji yode daraja NC ya waswili Tropic FM keti na baba hanitojo njia hata ya waona ya jua ze haki no binadamu ne salama ni amani ama ezinu hisa ezinu yo kazabahanu mwanadamu ujo tolo hazini bengo ya ezikao ngoi hishimu haungo ihimilio ngio ridhiki ujojo uhisa shabaha unyanya wa binadamu ngari tosaoni na humabiani kana mpartage misio yinu video maiona jana ya wana nyasi majournalisti wa parwa wakahuanisi nyama hiyo bande mbeyu izo yitinzwa yode namna zenongo ikaudo zabira shakabati tuendwa shi hata shabira tosa na salam ngari mbushironi khairi na salam.